93 n'igice kimwe ni radio mahitamo yawe maze mute mu majyepfo mu majyaruguru mu burasirazuba mu burengera bwaryo mu mujyi wa Kigali hakurya y'imbibi z'u Rwanda wo wandika Fine FM 93 n'igice kimwe ngatubona kuri link zitandukanye kuri Zeno ukatubona kuri Radio Box Radio Garden bino kurushaho kugenda neza cyane ukatubona kandi wanditse Retroviseur TV ku muyoboro wa YouTube ukatukurikira neza 5 kwa 5 nge nitwa Clement Isenga ngo ayikaze mu kiganiro Retroviseur cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Nzeri umwaka wa 2025 ese mwiriwe gute musoje cyumweru gute abayisilamu mwese tubabwire tuti ijuma nziza nubwo iri kugenda igana ku musozo abadivanisto umunsi wa karindwi tubabwire tuti isabato nziza murayitangiye mu kanya gatoya ninako kandi abandi bo madini atandukanye n'amatorero namwe tubabwira tuti rwose muzagire impera zo cyumweru nziza muzagire icyumweru cyiza aho musengera muzagerageza ibyo musenga ibyo mwemera nyigisho muhabwa muzitahane mu ngo zanyu mu migenzereze yanyu mu mikorere yanyu gusenga bigaragarire mu bikorwa amagambo abe make ibikorwa bibe byinshi nyine twa Clement Isenga rero nguhaye ikaze mu kiganiro Retroviseur turageza mu kanya ku isaha y'isamo nkuko bisanzwe dufite byinshi turi buganireho ariko ku nkuru nyamukuru turaganisha kubijyanye n'ubugizi bwa nabi ukomeje kugenda bugaragara hirya no hino mu gihugu hari amashusho wabonye yacaracaye kuva ku munsi w'ejo nijoro ku rubuga nkoranyambaga rwa X no kuzina imbuga nkoranyambaga zitandukanye yasakayeho agaragaza ibisambo mu mujyi wa Kigali biri kwirukankana umugore ariko byamuryamishe hasi biri kumutema bishaka kumwambura ariko se kwambura umuntu ni wanamwambura ariko kamureka kigendera ibintu nibishaka yazashaka ibindi ariko se ubundi ujya kwambura ubundi umuntu washatse ibyawe reka gusarura rwose aho utabibye kandi reka kwanura hutanitse turabyitsaho ariko inkuru irimo nziza nuko polisi harawe yamaze gufata turumva uwo mubyeyi warokotse ibyo bisambo kuko byari bumumereye nabi cyaramukomerekeje bikomeye bimutema n'umuhoro kubona amashusho mu mwaka wa 2025 umuntu atema umuntu imbona nkubone n'umuhoro hari abantu benshi bikomeretsa cyane bitewe n'amateka ariko kibaza abo bantu bakura izo mbaraga uwo mutima wa kinyamaswa ariko banza n'inyamaswa twaba tuzitutse tuvuze gutyo kuko zo ni nyampuwe izo mbaraga bazikoreza gukora ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo bigayitse turaza kumva rero uwo mubyeyi Nyampinga Claudette uko byamugendekeye mu buhamya bwe hanyuma turaza no kwerekeza mu karere ka Gatsibo naho umugabo yagiranye amakimbirane na mugenzi we mu kabari aramubwira ati nzagukorera ikintu kizakubabaza cyane none mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu yiraye mu nsina ze rwose haciye icyumweru kimwe bagiranye mu makimbirane atema insina 100 urutoki rararitse ukibaza ngo niki gituma abantu bakora ibyo bikorwa bibi nk'ibyo ngibyo uruduye igitekerezo kuri 0798654521 unatwandikira ubutumwa bugufi ndetse no kuri WhatsApp nuwandika ubwo butumwa nta nkomyi iratuma tubusangiza abadukurikiye ariko mbere yaho gatoya munyemerere tubanze dukeze abatanyabikorwa bacu dutera ingabo mu bitugu kugira ngo tuvuge mutwumve abangaba barimo Will Consultants and Construction Company Limited ndetse na Kwasir Limited abangaba bakugezaho serivisi zitandukanye zijyanye n'ubwubatsi ukeneye kubaka inyubako y'ubwoko bwose kandi igezweho ubugenzuzi mu bijyanye n'ubwubatsi ubujyanama mu bijyanye n'ubwubatsi gutegura umushinga ujyanye n'ubwubatsi kugemura ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi ibyo byose bagukoraho rikaka hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza cyane baragufasha rwose ibintu bigenda neza cyane hanyuma amata byara amavuta amata byara amavuta kabisa urabahamagara rero ibintu birushaho kugenda neza cyane kubera yuko bahora biteguye kukwakirana na yombi kandi no kuguha serivisi nziza izira makemwa no kuguha serivisi nziza izira makemwa bahamagare ku 0788 5613 no kuri 0785555665 uramutse uri no ku muyoboro wa YouTube wawe nizo nzu bagenda bubaka kuri Retroviseur TV izo nzu zose bagenda bubaka na nimero za telefone wahituhamagaraho ibintu bikarushaho kugenda neza cyane sivyo gusa kuko turi kwa gatanu baravuga ngo Friday ni siku ya kujifurahisha kabisa wewe una uwezo wa kuwa na furaha
ugomba kujya kuruhuka neza umaze iminsi uvunika ufite amavunane. Icumbi ryiza riragutegereje muri Golden Park mu karere ka Bugesera. Live band bamaze kwitegura, igisope bamaze kwitegura, amafunguro bamaze gutegura, ibyo kurya bamaze gutegura, amateleviziyo ya rutura bamaze gucana. Kora ko mukanya ku isaha 2 n'igice mu Budage Championnat German Bundesliga babakina entre Frankfurt iraba isura ikipe ya Bayer Leverkusen. Barakubwira ati we tugane ibintu birushaho kugenda neza cyane, tugane ibintu birushaho kugenda neza cyane muri rusange, aho bakubwira bati hamagara kuri 0781 0275 hanyuma utange komande gukora na promotion. Golden Fish ni ifi yaho y'umwihariko igura amafaranga 20 kandi akagwamo ibyo kunywa 5 rwose, nta kibazo ushaka kujyana 20 rwose. Wowe n'umugenzi wawe mwe agafata 2 n'uti 2 ubwo munywe cyane agaharirwa kandi avuga ngo mata yabahaye make aharirwa imfizi, ubwo wasanga imfizi ari bayita harirwa ko ngako kandi ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Ubwo rero nkubwire yuko ugomba kugubwa neza cyane rwose uganayo muri iyi weekend. No tuzareba derby mu Bwongereza, Manchester City na Manchester United zizaba zitana mu mitwe. Championnat y'u Rwanda kandi irabitangira no mu mpera z'iki cyumweru. Yatangiye kipe ya AS Muhanga rwose, ikipe yacu ya AS Muhanga rwose itangiye dutaba mu nama. Ntabwo byagendekeye neza ku munsi wa mbere wa championnat hano mu Rwanda rwose, kubera ko ikipe ya Gorilla yari yaje gusura ikipe ya Gorilla hano mu mujyi wa Kigali. Gorilla ibwira ati ngiye buriya rero maze iminsi nitegura kandi meze neza cyane. Ibitego 2 ku busa nibyo ikipe ya AS Muhanga itangiye itsindwa. Ugasiye kubari kushingwa simushindani no gutegura imikino ikurikira. Abanyamuhanga mugashyigikira ikipe yanyu. Kiyovu Sport na Rayon Sport ku munsi w'ejo saa 12 n'igice utakuwa muchezo mukari kabisa. Uzawureba kandi uri hari muri Golden Park, ibintu bimeze neza cyane mu karere ka Bugesera. Reka noneho munyemerere tuza ku makuru yacu twihuta cyane. Twihuta mbere ko tuza ku nkuru nyamukuru. Reka duhere ku nkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze muri Katari. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze Doha muri Katari, yakirwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu, akaba yitwa Sultani bin Saad bin Sultani Ali Mulayiki. Mbere yuko agirana ibiganiro na Tamim bin Hamad Al Thani, emiri wa Katari. Urabizi ko Rwanda ni inshuti yakadasohoka ya Katari, na Katari kaba inshuti yakadasohoka y'u Rwanda. Twabivuze ku munsi w'ejo ubwo Rwanda rwari rwamaganye ibitero Israel yagabye ku gihugu cya Katari. Perezida Kagame kandi yageze Doha muri Katari ku ya 12 Nzeri 2025 kuri wa gatanu nkuko byatangajwe na Village Urugwiro ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Paul Kagame kandi yageze muri Katari nyuma y'iminsi mike cyo gihugu kigabweho ibitero na Israel ku ya 9 Nzeri 2025, igambiriye kwivugana abayobozi b'umutwe wa Hamasi bari Doha muri Katari. Nyuma y'ibyo bitero kandi guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo ryamaganye ibyo bitero, ivuga ko harenzwe ku mahame agenga imibanire y'ibihugu biganisha ku isi itagendera ku mategeko. Isi kugendera ku mategeko biragoye. Isi iragendera ku mategeko yuzuye kandi ahamye, intambara zo ku isi zose zahita zirangira. Iryo tangazo ryagize riti gukinisha nkana mahame yibanze genga imibanire y'ibihugu ni ibintu bibi kandi biteye inkeke kandi biganisha isi kubaho itagendera ku mategeko mu buryo butigeze bubaho. Ati uyu munsi nibwo biri ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bikomeje gufata indi ntera, nta shingiro bifite, ariko umuryango mpuzamahanga usa nk'ushyigikiye ko bikomeza nta kubiryozwa. U Rwanda kandi rwakomeje ruvuga ko uburyarya no kurebera mu bihe nk'ibi iby'umwihariko bikozwe n'abakomeye bishyira isi mu byago byo kwisanga mu mvururu z'ibibazo bikomeye. Mubano rero u Rwanda na Katari rufitanye umubano ukomeye, ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, mu bwikorezi bw'ubukerarugendo n'ubworozi, mu bikorwa by'ubukerarugendo n'ubworozi n'ubwikorezi, ishoramari mu bikorwa by'ubukerarugendo n'ubwikorezi cyane cyane ubwo mu kirere. Umubano kandi ushimangira icyerekezo u Rwanda rufite mu guteza imbere diplomasi y'ubufatanye bushingiye ku bwubahane, amahoro n'iterambere.
ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane ya 49 muri Rwandair. Uretse kandi muri Rwandair, Qatar inafite imigabane ingana 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Bivugwa ko yishyuye miliyoni 780 z'amadolari kugira ngo cyubakwe ku buryo kandi nicyuzura neza kizaba cyakira abagenzi miliyoni 14 ku mwaka. Turacyari mu makuru y'ibavugwa hano mu Rwanda, ariko no mu karere turajyayo mbere yuko tuza ku nkuru nyamukuru. Reka dukomereze kuri inkuru kandi ivuga ko Minisitiri Nduhungirehe yamaganye Patrick Muyaya washinje RDF kuryanisha Wazalendo na FARDC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yamaganye umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya washinje ingabo z'u Rwanda kuryanisha ingabo z'igihugu cye FARDC n'ihuriro Wazalendo rero baherutse gukorera imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, basaba Brigadier General Gasita Olivier wagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi asubira iyo yavuye kuko ngo ari umunyarwanda. Ku ya 12/2025 n'uyu munsi Muyaya yatangaje ko intumwa za guverinoma ya RDC ziyobowe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Jacquemaine Shabani Luko zamaze kugera muri Uvira kugira ngo zitege amatwi abo mu byiciro byose zihoshe umwuka mubi uri hagati yabo. Muyaya yagaragaje ko kandi ibikorwa byo kurwanisha abo muri Uvira byateguwe n'ingabo z'u Rwanda RDF n'umutwe witwaje intwaro wa AFCM 23 kandi ngo nibyo byabaye imyigaragambyo yo kurwanya Brigadier General Gasita. Minisitiri Nduhungirehe yasubije Muyaya ko icengeza amatwara rye ridashobora guhisha ubugizi bwa nabi bwa Wazalendo muri Uvira burimo kwanga ko Brigadier General Gasita Olivier akora inshingano ze no guhagarika umuhango wo gushyingura Colonel Gisore Patrick ibaziza ko bavutse ari abatutsi. Yo ni Wazalendo. Yibukije Muyaya ko Wazalendo yiherutse kumenyesha abanyamurenge n'abandi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ko bafite iminsi 10 yo kuba bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagasubira iwabo mu Rwanda, ikanabaha kandi abana intwaro kugira ngo bajye kwica abo yita abanyarwanda baba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko ku mugaragaro Wazalendo yakubise abanyekongo b'abatutsi n'abandi basivili irabatwika ibandaguriza ku karubanda kandi ko ariyo iherutse kwirukana abanyeshuri n'abarimu mu mashuri yo muri teritwari ya Warungu na Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ibamenyesha ko uzayisubiramo azicwa. Biro nibyo yasubizaga Patrick Muyaya ati nubwo ibi byaha byose byakorewe mu ruhame bigafatirwa amashusho agashyirwa ku mbuga nkoranyambaga bigakorwa mu gihe drone za Kinshasa zikomeje kurasa amakompura ku banyamurenge, Patrick Muyaya aracyagarura umuvuno we w'urwango anahimba ibirego bisa nabyo. Minisitiri Nduhungirehe kandi yibukije ko Muyaya Repubulika Demokarasi ya Kongo isanzwe ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari nayo yamremye ihuriro ry'abajenosideri rya Wazalendo iriho intwaro n'amafaranga rikora ibyaha ku manywa y'ihangu kandi ku mugaragaro kandi ko umuryango mpuzamahanga ubibona ariko ntugire icyo uvuga. Ibyo ni twavuze ko amategeko yaba yubahirizwa, izi ntambara ubona n'ibindi byinshi biba byarakemutse. Reka dukomereze ku nkuru ijyanye n'ubutabera ivuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakuriwe inzira ku murima n'u Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rumurasaba u Rwanda ngo rurekure Victoria Ingabire Umuhoza. None ukibaza u Rwanda cyangwa ibindi bihugu bya Afurika ni ryari bijya byikora bigasaba ibihugu by'Uburayi icyari cyo cyose ngo nikirekure umunyapolitiki wacyo kiba cyafunze kubw'impamvu zacyo. Afurika warakubititse, Afurika igihe kirageze ngo honoke, izo wakubiswe zirahagije ngo umenye ubwenge.
Guverinoma y'u Rwanda ariko yo ntabwo burya aragafuka imvugo rimwe yakuri inzira ku murima w'umuryango w'abibumbye, ntabwo ari umuryango w'abibumbye no umuryango umwe bw'uburayi ariko nta funi nta mujyojo wateranye usaba ko u Rwanda rwarekura Victoria Ingabire Umuhoza ukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ku ya 11 Nzeri 2025 ari kuri wa kane nibwo abadepite ba European Union n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bahuye n'abahagarariye u Rwanda bababwira ko bagomba kurekura Ingabire Victoire nta yandi mananiza mu gihe akurikiranyweho ibyaha bitandatu bijyanye no guhungabanya ituze no kwangisha amahanga leta y'u Rwanda. Afrika twaragowe. Ibyo byaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu muri rubanda, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru y'ibihuha cyangwa se amakuru atariyo, cyangwa icengeza amatwahora rigamije kwangisha amahanga leta y'u Rwanda, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucira umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyaha cyo kwigaragambya. Abo badepite kandi bavuze ko bahangayikishijwe n'ibirego Ingabire aregwa basanga bishingiye ku mpamvu za politiki. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rutakiri ubukoroni bw'Ububirigi ku buryo rwafata icyemezo cyo kurengera ubusugire bwarwo bushingiye ku myumvire ya gikoroni. Ati nagira ngo nibutse inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'uburayi niba barabyibagiwe ko u Rwanda ari igihugu gifite ubusugire kandi kigenga kuva ubukoroni bw'uburayi bwarangira. Ntangano y'imyanzuro yose ya gikoroni ishobora guhindura ukuri guhari. Iyo minsi ya kera yararangiye burundu. Ahatorewe rero umwanzuro wo gusaba u Rwanda gufungura Ingabire Victoire hari abana be, hakaba haranafatiwe imyanzuro yindi isanzwe igaragara mu birego by'abatifuriza neza u Rwanda, barimo n'abagiye bahungabanya umutekano w'igihugu mu njyabihe zitandukanye. Ingabire Victoire Umuhoza rero yasabiye gufungwa, yaburanye ahakana ibyaha byose aregwa, avuga ko ari umubyeyi w'umunyarwandakazi n'umunyapolitiki bityo ko ngo atakwifuriza inabo Rwanda. None se umuntu wifuriza inabo Rwanda ugira ngo wamurebesha amaso ukamumenya? Ariko urumva mu muryango umwe bw'uburayi urakitoratoza ngo u Rwanda rukora ibingibi rukora ibingibi rukora ibingibi. Ntabwo biba byoroshye. Ni nako kandi Afrika y'Uburasirazuba EAC iri kwiga kuguhuza gahunda z'uburezi. Hanga byaba ari byiza byibuze kera kaba yabitangiye kugenda ishyira imyanzuro cyangwa se intego zayo mu bikorwa. Inama y'abaminisitiri bo mu muryango wa Afrika yunze ubumwe bashinzwe uburezi yanzuye ko hanozwa politiki yo guhuza gahunda y'uburezi, aho impamyabumenyi yatanzwe na kaminuza yemewe yakwemerwa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC, ku buryo umuntu yajya ava mu Rwanda akajya muri Kenya agatumika kazi, akajya muri Tanzania akatumika kazi, akajya mu Burundi akatumika kazi, akajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akatumika kazi, akajya muri Uganda akatumika kazi, akajya muri Sudani Kusini akatumika kazi, akajya no muri Somalia akatumika kazi. Abo bose kandi nabo bakaza mu Rwanda kutumika kazi. Diplome ikaba ifite agaciro, ugenda ukora akazi nta kibazo. Nimwe rero mu myanzuro yafatiwe mu nama yabaye hagati ya 9 na 11 Nzeri 2025 ikaba yarabiraga muri Uganda, ikaba nitabiriwe na Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Ni nyuma rero ni inama rero yitabiriwe na kandi na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Madamu Janet Museveni, yungu akana Minisitiri w'Uburezi na Siporo muri Uganda, kuko ni ministeri imwifatanye ifite uburezi na siporo, kuko buri uburezi na siporo ubundi yagombye kuba bigendana. Uko Museveni yakoze n'igikorwa cyiza aho yavuze ko nta shuri ryo muri Uganda rigomba guhabwa icyangombwa cyo gukora ridafite ikibuga cy'umupira. Niba ari Minisiteri y'Uburezi na Siporo nyine urumva abana bagomba kwiga bakagira naho bakinira. None se wahabwa icyangombwa gute cyo kwigisha abana batafite aho bazakinira? Mu Rwanda ho bimeze bite? Uze kwibaza kandi ntunsubize da wisubize, kuko igisubizo wampa cyantera agahinda kandi tugiye muri weekend.
nagira ngo ibintu byose tuba twarahuye nabyo hano muri weekend mbisigaha nitahire kubera ko byinshi bari ibibazo ubitahanye rwose ntabwo weekend yagenda neza. Ni n'abakandi nitere ba ministri bashinzwe uburezi bo muri East Africa Community cyangwa se umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bagize inteko ishinga amategeko, abakuriye inzego z'amashuri makuru na kaminuza ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye. Bimwe mu byigiwe rero muri iyo nama kandi harimo gusuzuma bimwe mu bikibangamiye ukwihuza mu nzego z'uburezi zo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, guhanga udushya no guhuza imbaraga kw'abagize Afrika y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Minisitiri w'uburezi w'u Rwanda Nsengimana Joseph yatangaje ko iyi nama yari ingenzi kuko yifatiwemo umwanzuro uzatuma abagize Afrika y'Uburasirazuba barushaho kwiyumvanamo. Ati iyi nama yabaye y'ingirakamaro kubera ko yigiwemo ibyo dukwiye gukora kugira ngo duhurize hamwe imikorere y'uburezi yo mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Twe mu Rwanda duha agaciro gakomeye ku kwihuriza hamwe nk'umuryango w'akarere, tukazaharanira ko imyanzuro yafatiwe muri iyi nama yashyirwa mu bikorwa. Mu byashyizwe kandi mu itangazo ry'iyi nama y'abaminisitiri harimo nko kwemera buri diplome yatanzwe na kaminuza yemewe mu bihugu byose binyamuryango bya Afrika y'Uburasirazuba ko yakwemerwa. Rero mu myaka 2 ubwo tuzahurira i Kigali tuzareba niba iki kintu buri kintu cyaragezweho cyangwa cyaragiye gifatwaho icyemezo cyaritawe uko bikwiye. Minisitiri kandi w'uburezi mu Rwanda Nsengimana Joseph yavuze ko iyi nama yanaganiriye kuba amafaranga y'ishuri yishyuruzwa waje kwiga kimwe mu bihugu bya yase yaba amwe aho kwishyuza nk'umunyamahanga. Kavuga ati Afrika y'Uburasirazuba niba ari imwe, umunyeshuri agiye kwiga muri kaminuza akomeza gufatwa nk'umwene gihugu aho hose. Bako ibitekerezo ni byiza kandi birumvikana. Ati twanavuze ko guhuza amafaranga y'ishuri mu Rwanda abanyeshuri bose bishyura kimwe tutitaye ku bwene gihugu bwabo. U Rwanda ruhora ruri ku isonga. Kandi ntekereza ko ariko bimeze muri Kenya, hano muri Uganda no mu bindi bihugu. Turashaka rero buri munyeshuri w'umunyarwanda niba aje kwiga muri Uganda yishyure nk'umunya-Uganda, kuko iyo umunya-Uganda iyo aje kwiga mu Rwanda yishyura nk'umunyarwanda. Biteganyijwe kandi inama y'ubutaha ihuza abaminisitiri ba East Africa Community izabera mu Rwanda mu mwaka wa 2027, nabwo ikazasuzuma niba imyanzuro yashyizwe mu bikorwa. Ubundi Afrika y'Uburasirazuba iramutse nihuje yonyine ubwayo, ibindi byose byaba bikemutse urebye objective intego zayo zishyizwe mu bikorwa. Ibintu byari kugenda Afrika yigenga yari kugenda rwose itera intambwe ziganayo. Kubera ko usanga hari imiryango myinshi ya Afrika, byonyine iyo miryango yo muri Afrika, yaba ari muri SADC, yaba ari muri za ECOWAS, yaba ari hara muri Magreb, yaba ari hano muri Afrika y'Uburasirazuba, ibyo bihugu byose bigiye byishyira hamwe nkuko byabyiyemeje muri iyo miryango yabyo bihuriramo. Intego zatumye iyo miryango ibaho zigashyirwa mu bikorwa. Nta kabuza rwose ya Africa United, tara Africa yunze ubumwe, tara Africa Union, Africa United twatu kugenda tuyisatira. Reka turebe no hanze y'imbibi z'u Rwanda mu karere u Rwanda ruherereyemo mbere yuko tugaruka ku nkuru nyamukuru. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urubanza rwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'icyo gihugu rwasubiye bubisi. Kubera iki? Urukiko rwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rwanzuye ko urubanza rwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo y'imyaka 18 kuva mu 2001 kugeza 2019 yategetse ko urwo rukiko rwategetswe rwongera gutangira bushya. Uyu mwanzuro wafashwe rero kuri uyu wa 12 ubwo ni kuri wa 5 cya 12 Nzeri 2025 nyuma yaho abanyamategeko barengera inyungu za Repubulika Demokarasi ya Kongo bamenyesheje abacamanza ko habonetse abatanga buhamya abashya ngo biteguye gushinja Kabila. Umwe muri abanyamategeko rero barindwi witwa Maître Richard Bondo yabwiye urukiko ko aba batanga buhamya basobanura ko uko Kabila
yoherereje ihuriro AFC 23 amafaranga banagaragaza uburyo ari umunyamahanga wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo imyaka 19 yayoboye imyaka 19 ari umunyamahanga babimenye ubu. Politics ni umukino utamenye izamu ritsindirwamo. Urukiko rwahaye agaciro n'icyifuzo cy'aba banyamategeko rwanzura ku rubanza rwa Joseph Kabila Kabange ruzatangira bundi bushya kuva tariki ya 19 Nzeri 2025 ubwo ni mu minsi 7 iri imbere, ubwo ni kwa gatanu w'icyumweru gitaha n'ubundi. Urubanza rwa Kabila rero rwatangiye kati ya 25 Nyakanga 2025 ubushinjacyaha bwamushinjaga ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, gufata ku ngufu n'icarubozo, kudasobanura rero bugasobanura ko byose byakozwe hubwo nk'umuyobozi wa AFC 23 yabikoze we nk'umuyobozi wa AFC 23. Abanyamategeko kandi barengera inyungu za leta bo bagaragaje ko Kabila adakwiye gushinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu kuko ngo si umunyekongo, ahubwo ko ngo akwiye gushinjwa icyo kuba intasi y'igihugu cy'amahanga. Politike ni izamu n'umukino no kutamenya izamu ritsindirwamo. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye kandi Kabila igihano cy'urupfu. Abanyamategeko barengera inyungu za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse basaba ko imitungo yose ifatirwa akanacibwa ihazabu ya miliyari 24 z'amadolari y'Amerika, akavagarika amafaranga. Umwanzuro kandi ukabutegerejwe wari utegerejwe kuri wa 12 Nzeri, none bavuze ati dusubiremo hubwo kugira ngo tumufatire ibindi bihano birenze ibyo twamufatiye. Twabonye batanga buhamya n'ibimenyetso bishya simusika. Tariki ya 2 Nzeri 2025 Kabila yamaganye urubanza asobanura ko uburyo rwaburanishijwe bugaragaza neza ko ibyaha ashinjwa ari ibihimbano bigamije inyungu za politiki z'ubutegetsi bwamunzwe n'ibyaha birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Ati ibi birego biri mu nyungu za politiki byateguwe n'ubutegetsi bwatakaje icyizere kugira ngo bwihunze inshingano zabwo. Mu by'ukuri binyuze mu nzira zanenzwe, nta kimenyetso gifatika cyagaragajwe gishyigikira ibi birego. Kadusoreze kandi ku nkuru nanone ijyanye na Patrick Muyaya. Oya, ntabwo ari Patrick Muyaya ahubwo ni Costa Mutamba. Costa Mutamba nawe rwose byaba miliyari yari yaranyereje akanabifungirwa akanakatirwa, byabonetse miliyari 19, miliyari hafi ya 30 ahubwo kuko ni miliyoni 19 z'amadolari. Leta ya RDC yasubijwe amafaranga yari yaranyerejwe na Mutamba Costa. Yitwa Law Bank yamenyesheje umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko yamaze kohereza kuri konti ya leta miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika zari zaranyerejwe na Costa Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera. Aya makuru rero agaragara mu ibaruwa abanyamategeko b'iyi banki bandikiye uyu mushinjacyaha witwa Firmini Mvonde Mambu tariki ya 5 Nzeri 2025 ishingiye ku mwanzuro w'urukiko. Law Bank rero isobanura ko aya mafaranga yari kuri konti ya societe yitwa Zion Construction yasubijwe ku y'ikigega cyitwa Frivao cyashyizweho na ministeri y'ubutabera kugira ngo ayo mafaranga agishyirwemo azifashishwe mu guteza imbere abaturage bo muri Kisangani. Mu rubanza rwabaye rero kuva muri Nyakanga, Mutamba yasobanuye abacamanza ko atigeze anyereza amafaranga yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani, ahubwo ko Zion Construction yayoherejeho ariyo yatsindiye isoko. Nyuma rero yo gusuzuma ibimenyetso n'ubuhamya bwatanzwe tariki ya 2 Nzeri 2025 abacamanza bagaragaje ko Mutamba yari yaranyereje aya mafaranga yifashishije iyi societe y'abaringa, ariko siritwa baringa kandi iriho kandi yarakiriye amafaranga akaboneka. Haya hara ntago ari y'abaringa ahubwo ni societe itazwi ibyikora yikitiriro. Kuvuga ngo ni baringa ni ikintu ureba ntukibone, ariko hari iyo societe irahari na zabaringa hari mu Rwanda nazo zirahaba. Ntuzagire ngo zo zabaringa ziba cyangwa se societe zimeze nk'iyo baringa ziba muri Kongo gusa. Hoya, Afrika burya ifite icyita rusange huriyeho. Iyo societe rero ikaba yari yategetswe ko
amafaranga asubizwa mu kigega cya leta hafi miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo n'amafaranga make, miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Mutamba kandi yakatiwe imyaka 3 yo gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro, ubwo nitije mu Rwanda ko twabivuga. Yamurwa kandi uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta, gutora no gutorwa mu gihe cy'imyaka 5. Makuru ninaguteguriye nahanga rero nyahiniye, reka mukanya gato dutumikira bagudutumye tugaruke twitsa ku ngingo nyamukuru. Wowe ntuje kure kabisa, usiende mbali, tuko pamoja kufika mukanya gato ya kugira mukanya gato ya saa moja turaba dusoje kabisa. Mukanya gato ya saa moja